Kadiasa puniku maka diatur itu dia angreni ni mangkin nimbal maka dia kan ide sang anangun takut dewa jati waduh saya waktu kadiraso erang titiang mirengan membuat bawa si diuni idewu jati-jati anak istri luwe mau kamu gelam banget nyuat Ian tua buka gitu saja paunukane mekan digelah tua nyuk semayang pesan itu dulu nanging punio sanelo sakewenten wenten sani saratan mekadi daging punil ni sani luwih ni puniku boyo emas ardo berano sani marupo mas merupo arto brano kesugihan netotona sing nyen sangat dados orang aku dia nanging manut sakewalu ane kebawasang punio mau tamu tua manut saking sang sani menampir kedia macan nepuniku Dewa sang meragu pawesri anake bukoi dewa iya ninarga maya gelah tuh nejani ada lantas bukoi yo imaca Yena lega wihir ane ngeranayang lego lantas kena niyoi macan iyan subuhi macan kebang kancin sinah lego saja kena niyo ilalipi sinah lego nah ada lantas ane ngeranayang kena legan yoi lelipi yeneng kata yenewe sinah legolah kena niyoi lelipi reneng lelipi nak mulo kata amamane yo kambing yo ngalen ulan
sakewalu ane ngeranayang sing lego nglen-len lantas kena niyoi kambing yen paksa weken piye sawire yu mepawakan pura ni kambing sinah yu sing legu yen paksa yu jadi ngemahang pipis tunden lantas yu mau belanja tiang lanang bagus. Nah, jadi kini dan malu nyentuh dewu sangat jegek di dewu. Nah, ada lantas buku pau kudang tiang. Tadi anak teruno bagus. Tengah alas Puindo ado lantas buku pada wekan titian tadi anak teruno pedidian tiang ini di tengah alasi kesusupan sang yang semarang napi malih mekadi kawen tenan itu sang yang semaru sampun Yusuf sejeroning angen titiangi kalut indriya nema murti bili-bili kagelut antuk dasu indriyoni sejeroning pada wekan titiangi sungkan rahat jroning mana mewastu metu laris rasu sakit risi jroning kena titiangi itu ya bawa santurah makin sakitnya tuh di sini gitu jero napi yang teku sampun mewastu sakit kena sakit hati ne totoma taniko makin tumas titiang regalo napi yang tambo sampai patut puriko jero sang merat istri